Bapak Dede Ayu sedulur sing celeng Mame Parel Mime Parel Bos Semangka Kang Lurah Ato kanggo calon-calon tuan rumah mantan tuan rumah Dewong Cuti kabeh Ayah Denok Bunda Denok Singa 925 Mimi Apip Neptur Bos Galon Mame Alvin Wong Bulak Paren Bapak Dede Ayu Wong Celeng Kang Didin Bos Meri Kanggo Bos Meri ngalami senduwe demenan untunge Bapak Dede Ayu sengsara badan padahal Bapak Dede Ayu nyayangi angger baik Kang Lurah Ato dicaci maki mamaku karbol Kang Lurah Ato aye sujud Kang Lurah Ato matur kesuwun segala Kang Lurah Ato nok aye saking gemen rumah akang wong miskin senggol Kang Lurah Ato mati waras matur kesuwun Kang Lurah Ato pengen kawin aye Kang Lurah kanggo bos sayur bos kangkung kanggo bos gorengan Papi Darji Coklem bareng Mami Darji Coklem aye asik Bapak Dede Ayu sedulur sing celeng bareng Mame Parel Mime Parel Ayah Peri Bos Darsel kepriben sun pengen siapa kasih pujian kengelan pisan no Bapak Dede Ayu demen sirah masih dua laki warayu cuman beli bisa no cinta neket dari bahaya no isin si kayak bukan aneh tapi nangapa wong jembrong sudah baik pribasane empan bebek wadai demen dewek Bapak Dede Ayu aduh ketelet ngalami seduwe demenan untunge sengsara badan padahal Kang Lurah Ato pacul nyayangi angger bae mamaku karbol dicaci maki spesial kanggo mamaku Jundi Nyuat Mama Lurah Jundi Nyuat Mama Ulis Mama Lambang Mama Kliwon aye spesial kanggo sedulure pacul sing ana ning Celeng khususnya kangge keluarga besar Mbah Buyut Celeng Mbah Buyut Beselut Mbah Buyut Maka Mbah Buyut Jembro Kang Didin Bos Meri Dokter Bos Galon kepriben sun pengen disayang kasih pujaan pada Dede Ayu kengelan bisa
Papa Dede Ayu wong demene masih dua laki. Ayo ya isin si kaya bukan aneh, tapi nana Papa Dede Ayu asyik demen baik pribasan tempat bebek wadai demen bebek aduh teler Papa Dede Ayu ngalami duwe demenan undunge Papa Dede Ayu sengsara padahal Papa Dede Ayu kita nyayangi angger baik dicaci maki. Matur kesun sedulur Papa Dede Ayu sun sujud imani segala nih Papa Dede Ayu no kakang saking demene Kang Lurah Ato Papa Dede Ayu kakang wong